Nggak aja di halangan ame ulah kadinya. Oke guys, subrek. Main kemana guys hari ini kita guys? Hei, orang diri sekaligus. Hati-hati, hei. Balik ke Pasir Ipis KW. Saudara hadirin sekaligus. Nah hari ini mau kemana? Mau kemana? Kemana tuh? Kemana ya lo? Ke Pasir Ipis KW. Nasi Obi. Pasir Ipis KW. Ulah makan di pidi ya. Ke Garut. Hah? Ke Garut. Oh, baik ikut kak. Ke Garut. Ya. Adenden. Ke Garut. Ayo makan. Gaskeun guys, gaskeun. Sampai di titik start guys. Sampai guys. Tikum Polsek Cihaur ya. Joki 04 guys. Bapak DF gitu ya. Tah, iya tah. Joki 87 tuh ke disalin. Ya joki 87. Ya joki naon ieu nya joki kuda meureun. Aduh. Genep bulan tengah gas duka 1 tahun setengah. Wah loba ramat. Nya ramatan euy. Rek jokian ku ieu tah, ku rider cilik aya nama tah. Si Jarwo teh di jokian. Rider kecil kita guys, sekarang ada rider kecil ikut. Cekidot lalajo oke guys. Aduh. Tingali ke kawanina. 29 udah datang guys, leader kita 29. Dari Polsek Cihaur. Jalur Abyad, selamat datang. Jalur Abyad Cihaur Beauty. Nama masuk. Resmok injilat. Namanya andai resmok Allah. Cakep guys. Wih keren yo. 8 kilo. Wih keren. Kawanina gede budak tuh jemping kena. Keren. Lagi guys. Tanyakan pertama guys. Hadirin sekaligus. Wih deh. Cakep ya kiper. Lupa lagi sayang, lupa lagi. Ya. Stongeret. Sila tengah gas. Duluk eta. Oh, yo, 8 tilu yo. Si Mangprang. Hadirin saudara-saudara sekaligus. Perasaan nggak seberapa kali. Oh, seberapa Nah, kali. Pohon deuinya. Kudu ngawat. Iya, baru turun gunung lagi, guys. 288. Pohon deui mah. Aduh, Mangprang euy, teu poho. Kan sepatu bulukan. Nabrak atuh. Tingali toh. Oh. Widih, what is that? Si anak hilang ya. Ayo, Si Ijo Lumut kembali datang. persiapkan mental, Kang. Sok diilikan heula si Ijo Lumut mah. Oh, pada bos-bos. Mangke diilikan heula masuk kalah jadi tepurun. Tas. Oh, Gas, bijil gas, geuningan. gas. Bor up. Terus. Lalakon kita. Lalakon kita.
lalakon kita iya yo. Iya lalakon kita. Wih tongeret gaya. Diganti. Aduh, ke sepeda cenah. Aduh. Naik kekuatan semplak di tengok berapa. Jadi kalau ngobrol atuh aing narunguan. Ditanjakan langit, guys. Tanjakan langit, guys. Tanjakan langit. Wanion kakarakela. Nah, yuk ditanjakan langit. Para hadirin sekaligus. Jumping. Oh. Sampai etap. Sisirit. Iya atas 3 tahun tuh yo terus manggih tanjakan. Oi. Kita doakan guys. Ayo anu kiri. Cakep. Tadi turun. Diri sama ninja katanya guys, ninja yang kiri. Oh iya cobaan yo. Ih bener. Euy wae euy kena geus naik. Aduh. Lah itu ka ciri euy. Bagus. Gode. Coba bal teh. Dulu tadi dia nyake lampu. Ih guys, sekali lagi. Mundur guys, yo. Rewas. Nanyak mah bieu teu rewas. Mudun rewas mah. Jadi beak ieu teh, abdi teh. Kedua deui Bang, jalur. Acan kehet. Loan nila kongonya jawer. Wah, ya Allah. Resmok euy ngaceleng akhirna resmok. Aya jangan laporan ke Pak Acu. Bener. Lemah karak labu sakitu ge tuluy nitah. Aduh, aing mah euy. Tuluy reuwas karak labu sakitu ge ieu resmok. Nah. Om Dek. Rafting euy mantap. Oh, iyo. Aduh, ninggang yo.
kena kamera ninggang. Ya Allah, teuing. Cakep. Betul. Bose. Go. Woi. Woi. Cocok buntutnya, cocok. Nah, remam heula. Itu pingsan. Tuh, kene. Kapan mam heula, guys? Kita sarang belum tahu gitu. Mam heula meh kuat. Lagi saudara-saudara hadirin sekaligus lagi dan lagi berubah. Ngojek yo, bisa ngojek. Ini guys, hadirin sekaligus 288 guys. Bagus. Ini lo kanan, goblok. Kan aing kembali guys, lanjut ngejalur, gas lagi, masih panjang jalur guys, panjang. Gas. Aduh. Ulah. Benahan, Bang. Benahan eta. Bang, berat. Waduh, meyakinkan.
Aduh, bapak mah tekawap dipuji euy. Nah, nama kalakap ni dia. Anjing. Aja patin itu kor. Si Jolumut ada keberanian. Alah, kalah dibobokeun ya. Manis manja, boboknya meni manja. Manja sekali. Wih deh. 288 guys. Tarik, sip. Masih ada. Cakep. Mantap, tanyakan si Geboy ini guys. Geboy meri. Oh, coba lagi hijau lumut yo. Habis jatuh manis manja. Oh yo. Mang perang dewa S87 euy. Cakep. Oh, yo senso yo senso. Jagoan euy, senso euy. Alah. Aya ngajebewan anjing. Rek nubruk wae 288 mah. 87 penasaran balik deui euy. Cakep. Wah, ini pasukan lama, guys. Aduh. Kesel ngantosan seueur monyet tuh di luhur sieun. Was, pakai lepas tangan sudah. Allah. Kan ancam gil anjir. Hormat gerak. Nyareak anjir, tapi di banjur yo. Jabat bau caina teh bau deh. Aduh. Wah, gitu anjing keren. 288 guys. 288 guys. Ya, bagian dinu leueur. Aduh, licik euy geus teu laleueur. Licik geus teu leueur. Kanan. Oh, ya pasti. Enggak aja di halangan ami ulah kadinya. Hah. Kalah direnengkeun. Aing ah. Cakep. Resmok. Kanan. Sok kakayang bobo eta mah. Sok kakayang bobo. Pasrah. Oh, yo. Senso. Bobo deui wae aduh. Barobo euy. Di banjurna di kucai naon ieu bau aduh. Naon maskot? Ieu. Maskot ku naon? Mun nyecep gitu eta spakbor jero eta mah 3 meter nyecepna ge.
Awas. Awas. Woi, 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 woi. Alek wae, Alek. Alek. Pak Haji dikerjain Pak Haji. Ini dia guys, cewin-win ya. Digeranyam nilam cewin-win mah. Oh, cewin-win mah geranyam nilam saja. Ban standar, semua standaran. Cakep tuh. Gitu. Bener ya masih arek mencit sapi anjir. Mending awak rusak daripada motor pecet. Top. Istirahat lah, istirahat. Bari selfie pemandangan anak wedan men. Pemandangan anak wedan men. Siap. 1, 2, 3. Video. Aduh, untung cenah beres. Ya guys, erek leweh deui wae, Bang. Deui lah, deui. Guys, erek ku menangis kira, Bang. Aduh, aing. Sampai tos. Wih. Wih, ayo. Jarwo yang cair, Jarwo. Aduh. Jarwo euy, yang les. Yang eyek.